Jojo akan bantah perpulungan sekelingi Tuhan, ibas paksa enda, mari sikap kita guna ngalokan kata di bata. Mari radas kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga bujurisakan kami manbadu Tuhan ibas paksa enda. Kalangan tendu singarak-ngarak kami maka kami hatan pe sengasa genduari. Makau Tuhan ajari kami, guna kami ngasup ngalokan katandu, alu kuasa kepentaran sirah nebas kami hari. Ibas Yesus Kristus Tuhan, bersikap kami kerinana ngalokan katandu. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan, mari si buka pustaka si Badianta, sini buat ibas sada Korinti 96 ayat 14, bagenda dina kata Tuhan. Sada Korinti 96 ayat 14. Kasakai silako kendu bahanlah alu ate keleng. Kekelengan Tuhan ibas kita keleng ate tentuna la terjeng perasaan ngenca dengan lakawu terjeng perbahanan saja ngenca. Rekitekan keleng ate kegeluhan kalak sirkini tekan. Rekitekan di batanta makapkan kekelengan. Endar palaskan kata di bata ibas sada Johannes. Maka tupung Paulus nahkan pedah endaman perpulungan Korinti guna ngasup dahikan kaipe ibas ate keleng situhuna sekaligus ia ngajuk perpulungan ibas paksa sie guna geluh ibas persadaan ras Kristus. Ngatakan makana labulik gegeh ta guna kita kelengi bagi sinyarapkan Tuhan adalah kita resada ras ia. Artina makana labu gegeh ta guna kita kelengi, labu kita ngasup kelengi bagi sinyarapkan Tuhan adalah kita resada ras ia. Cenari ngatakan maka dibata kekelengan ka. Kelengate rehna ibas pengalaman, ibas kita ngalokan keleng ate Tuhan. Maka ate keleng la ngenca trida. Ibas dahin simbelin ibas tengah-tengah kegeluhan ta, tapi ibas krina dampar kegeluhan ta ibingkai alu keleng ate ibas dibata nari. Ate keleng menjadi jiwa tetap rananta, jadi jiwa tetap perukurenta tapi pemikiranta, jangan jadi jiwa ibas tetap krina perbahanan si lakukan kita, palas narusna kelengate sirna ibas dibata nari. Maka situhuna gegehtang kelengi ibas dibata nari nge. Kala singgung ngalokan kelengate dibata nge, maka ngasup kelengi situhu-tuhu bagi sinyarapkan Tuhan. Maka ibas paksa si sendah henda te kami nehken tolenari spiritualitas keleng ate labo enda usaha manusia guna trida mahuli lebih-lebih jelma sinterem, tetapi keleng ate tapi ate keleng enda sebagai respon kita ngatakan bujur rekitekan goleben kita ngalokan keleng ate di bata. Jadi kita kelengi rekitekan goleben sialokan keleng ate di bata. Kita kelengi sebagai pengatakan bujur ta man di bata singgo kelengi kita. Maka ate keleng labu pilihan man banta kalak sirkini teken rekitekan keleng ate jadi biak, jadi karakter man banta seharusnya. Jadi ate keleng lawu sesuatu si terpisah arah dirinta, tetapi sesuatu singgo tersuan ibas dirinta, jadi biak, jadi karakter sekala si erkini tekan singgelu ibas dirinta. Maka gegeh di bata jadi gegeh ta guna kelengi kalak si deban, gegeh di bata jadi asamta guna kita ate keleng man kalak si mungkin saja pe la kelengi kita tah berbanca kitik ukurta. Gegeh di bata jadi asamta kape guna kelengi dirinta, kelengi kalak si deban. Amin pe la krina bagi ukurta. Rekitekan kelengate di bata singgo sialokan jana jadi biak, jadi karakter ibas kita. Amin, mari ras kita toto. Bujur Tuhan ibas katandu singgo elokan kami, pasu-pasukam kami dengan pegegehikam kami o Bapa, gelah kami ngasut melakukan pedahdu. Gelah ngasut kami kelengi diri kami, ngalokan diri kami, jenari ngasuk kape kami kelengi kalak si deban bagi singena hati Tuhan. Ibas krina dampar kegeluhan kami, harapan kami keleng atendu jadi palas man kami guna dahikan kegeluhan kami. Ibas Yesus Tuhan reh kami ertoto ku kamu. Amin. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana kekelengan Tuhan.